دلشا دست به دبستانê dike. Dilşa hê diçe bexçeyê zarokan, lê êdî ne pir zêde. Lewra piştî demeke Kurd, Dilşa dê biçe dibistanê. Vê sibehê di rojnameyê de jî dinivîse, dayê bi dengê bilind dixwîne. Di vê meriv, hemû zarokên ku heta hezîranê dibin 6 salî li dibistanê qeyd bike. Dilşa dipirse, min jî? Dayê serê xwe dihejîne. Belê, ji xwe tu di Nîsanê de dibî 6 salî. Dûre ji dibistanê nameyek tê ku tê de roj û saetên qeyda dibistanê û kaxezên di vê dayê bi xwe re bibe hatine nivîsîn. Dilşa hê nizane ka ew ji bo dibistanê şa bibe yan na. Gava mamosteyekî bi hêrs be wê çi bike? Mîna ku Dilşayê carekê di televizyonê de dîtibû. Dibe ku baştir be, ew hê jî biçe bexçeyê zarokan. Lê bavo dibêje, êdî mamosteyên mînayên di filîman de tune ne. Dayê jî lê vedigerîne. û ji bilîvê jî divê tu xwendinê hîn bibî, hingê tu dikarî êvaran ji Yaqûb re çîrokan jî bixwînî. Ev fikir li xweşa Dilşayê diçe. Serê sibaha pênçşemê, dayê û Dilşa Yaqûb dixine erebeya zarokan û diçin dibistanê. Lewheyek nîşan dide ka ew bi kîjan alî ve biçin. Dayîkek bi cewiyên xwe re li pêşiya wan e. Her du jî wek hev dixwîn. Dilşa difikire ka gelo wê werin sinifa wê yan na. Welleh komîk e. Di vê dayê formeke bi gelek pirsan tijî bike. Dilşa ji sekretera dibistanê ji pelda xanimê re dibêje ew dixwaze bila meheqeq hevala wê zînê jî di sinifa wê de be. Peldaya baş vê daxwaza Dilşayê di forma qeydê de not dike. Jinişka ve dengekî zîz yê zingiltê. Dilşa ve diciniqe. Pelda xanim dibêje ev zengilê bêhvedanê ye. Niha hemû zarok dikarin li hewşa dibistanê bilîzin. Wexta ku dixwazin ji mektebê derkevin, Dilşa dibîne ku gelek derî serpiştê vekirîne. Ew bi mereq li hundir dinihêre. Di hemû sinifan de li aliyê pêşiyê texteyek heye û bi piranî jî li kêleka wî texteyekî din jî heye. Li aliyê dawiyê bi piranî refikên kitêban û pêlîstok hene. Hemû kursî yan weke xelekekê hatine danîn, yan jî li peyhev hatine rêzkirin. Hinciwan jî wek yên grûbê rûbirû ne. Bi dîwaran ve resim daliqandîne. Di hin sinifan de li ber hin pencereyan kulîlk hene û tew diyekê de akvaryumek jî heye. Dibistan gelekî li xweşa Dilşayê diçe. Jinişka ve cardin zengillê dixe. Hemû zarok ji hewşa dibistanê hicûmê hundir dikin. Dilşa xwe bi dayê ve dizeliqîne da tu kes lê neqelibe. Demeke şûn de divê Dilşa ji bo kontrolê biçe doktor kontrolê. Doktorek wê muayene dike ka Dilşa baş dibîne û dibihîze yan na. Doktor Dilşayê dipîve û wê diwezinîne ka çi qasî dirêje û çend kîlo ye. Îcar jî divê Dilşa li ser lingekî hetanî cemdayê xwe hilbavêje û li ser tiliyan û li ser pehniya xwe biçe. Dilşa hema hetanî hinda derî xwe hildavêje. Lewra ew vê baş dikare û divê ew resmekî jî çê bike. Xaniyek û zarokekî. Di dawiyê de biryar tê dayîn, Dilşa dikare biçe dibistanê. Rojeke şemiyê dîsa ji dibistanê nameyek tê. Vê carê ji mamosteya Dilşayê yan nû. Navê wê mamoste havî ne. Dilşa diçe sinifa yek be. Ew dicî de telefonî zînê dike. Ji zînê re jî nameyek hatiye. Sinifa yek be ji wê re jî ketiye. Dilşa ji şabûnê diqêre, daxwaza wan hatiye cî. Ew diçin sinifekê. Di nameyê de lîsteya malzemeyên ji Dilşayê re lazim heye.
دایه پیره دچه کو وان تشتان بکره. قوتیه که رندا بویاغی، فرچه، قلم، دفتر نویس اوین ماتماتیکه، دفتر رسمان، هویر لیستکه و گلک تشتندن. لماله دلشا لسر هر تشتی ناوی خود نویسه. لورا او ایدی دزانه ناوی خود چوا بنویسه. جیره چنده یک جی لازمه. ویجی پیرکاوی روشن ده. یکی بسترکان خملاندی. دهندروی ده جی سپریزه که. تورک سپوره، کیسکی قلمان تاوی گلک قلمو، چندکه کی ملان تاو جی بدسن استرکان. دلشا حمود تشتین خوین دبستانه بکیف خوشی ده جوینه بے صبر لهه ویا روژا پیشین دبستانه یه. داویا داوین او روشته. هیبری تاشته هنکس لزنگلی وان دخن. دا پیرا مریم و کالک سعید لبردرینه. دخوازن روژا پیشین چوینا دبستانه ببینن. مخابن دا پیرا روشن نکاره وره، نخوشه. پشتی کو به هفره تاشته دخن، دلشا دیاریا خویا دکمک ددگره. پرگرانه. دلشا دخوازه همان هامیزه بکه، کاچو دهندره ویده هیه. لی دوی اوهی بسکنه. باو رسمکی وی بچنته اوکمک دگره. دایه یاقوب دخه عربه یازاروکان، پاشه برید کبن. حوشا دبستانه خوشک هاتیه آماده کرن. لپیشیا دکه گلک کرسی و بانکنه. گلک ده او باو وزاروک هاتنه. لیدی ساجی لسربانکه که چنجین والا هنه. دلشا ده او باوین خو کاشی وردکه. ریوبر آخفتنه که کرد دکه. زاروکین سنفا چاران شانویه که کومیک دلیزن. مجاراوی اوه. یکی بناوی باران جبرکو خوندناوی تونهیه لسربانکه که نوبویاق کری رودنه. پاشه او به هفرسترانا حمو زاروک خوندنه هیند بندسترین. پشتیوه ماموستتین و گازی زاروکین سنفا خودکن تفده چن سنفین خواه. دلشا بزینه ره لماسه یکل بر پنجره رودنه. زاروک همو کمکن دیاریان داتینن سر ماسه و چندجی داتینن ارده. دلشا پیشی بدیقت لماموسته یا خو میزه دکه. ماموسته هاوین یکا جوان و دولکنه. او ده او باوان دشینه حوشا دبستانه. بیره او چیروکا مشکه کی دبیجه. یکو بری نویره جقلا خو درکبه لی جاردن هیزا خود دهه و دنیای کشف دکه. پشتی وی زاروک جرفکان کاغذا و ناوی وان لسریتینن و لسروی کاغذه مشکی رنگین چه دکن. ماموسته پلانا درسی بلاو دکه. جنها پیوه روژه 4 درسین دلشایی هنه. ماموسته خباته کجبو مالی جید دوان. دوی او لسر کاغذه که رسمه کمکه دیاریه چه بکن. دداویه ده او تفده چن حوشا دبستانه. وینه که شکل ور رسمه همی صنفه بچنته و کمکن دیاریان دگره. کی بخوازه دکاره جاره که رسمه خواه بتنیجی بدگرتن. هلبت دلشاوی جی دخوازه. روژک جمکتبه قدیاجی. براستی جی پرخوش بو. دلشا جنها و جبو روژا دن شادبه. جبرکو گاوا دبستانه براستی جی دست پیکر او دهینی خوندن، نویسین و حساب کرنه ببه. داویا داوین دلشا لماله کمکه دیاریه ودکه. خودهیو چقاس پر تشته دنه. حیفه کو کمکه کی بوی آوایی تنه دروژا پیشین دبستانه ده تدایی.